Basically, cover figure. Okay, inke bahai tong bahai. Dunia o to kebang ma type ni borok munu surok tongo. Inke a borok munu surok ni bisingo. Jot ni sai common projati inka buni kaham no naimia zat borok. Nung jesa samongpon khaye. Kuchugo kahui tongmani nukhe. Amo hai borok ni besak bising ni jelesi. Borra hapung fatui volcano ongkorma ke ongkori fayo. Amo hai borok agini jugo inke bising uklok hamia salayo. Fiaba tabuk ni juk inke de bomo hai norok bo saiman banya kaham keno. Mane newspaper hai ke internet dogo. Athar pathar salashinaita kucham generation thango kutal generation phayo. Thik amo hai keno amti borok bo thiyo achayo ngi tongo. Hinke ang oro saboni kokno tui sana nai tong. Video naite rok saiman nai. Hinke faidi ok kok no left side to ne wei. Right side thangai. Tinni din hajira shuru khailashinai. सबको खुश रखना मेरे बस का नहीं क्या चीज से मैं गुजर रहा हूँ कोई समझता नहीं Hankin rok to jutono saiman banya. Jini sir SDPO Prasun Kanti Tripura YouTube channel. Tripura fastest growing channel hinai. Jenugi bujimani. Tay 3-4 month new lo. O channel Tripura most subscribe channel ngi thangnai. 3-4 month new long yafano saljang nai. Hanke je kunu channel je fast growing khamani no gibang ma borok ni nojorok layo. Arni bisingo baksaba fans singo baksaba haters singo tei baksaba jelasi nangjago. Amo itihas proof tongo. Hanke bini channel no growth ingmano no gai. Ti prasan bisingo to jelasi nangjagmani masana pon nugyakho. Hanke tei sabo jelasi ingjagna tong. Norok bamu kaham kinu saimano. Tokma kosom bongsoni khoroksa natha pura borok hinai. Wansa rongni bisingo bo gibang mano sarno chajangnai rok tongodo grinya. Haipano Masa Wansa newspaper ni malik hinke SDPO sarno publicity block khayo hinai. Personal attack khayai newspaper published khai tongo. Aboni bagi se ang okokno masao. Tangi inke tomang samang amti rong nukhanke jeng chup tongmanya. Agiwa ke bo ama ki news siya phiaba tabuk hinke tamani bagi amti ki sikena. Bini gura phira reason sawi khinari wane. Iko osinno tonrok nukbai khina. Durga Puja tei Kali Puja ni mungai. Buino lama ka soi rang thumne rokno riprik masin. Hinke abono tei potamo hini news sika khana baidi. Ang kok borok bai sawi khinari wane. Telia morao Durga Puja ni chanda thumne rok lama bo chawai buino jabardasti ke rang sano. Hinke abono tei public rok police complaint bukhai ka je chanda thumne rokno rang riya khe lama tei mala yangi tongbai ka hinai. Haipono se police rok kuno action na haya. Jepro amo hai activity ingmasing ingfru hinke blocks lamoi amo hai rokno action na hawo hinai. Mane bini okok ni bisingtei jesake pano SDPO sarno chaya phunukna trai kai tongota. Ang je bujimani oborok sarne agencho amo hai ki news sinya bagai chance nai tongna. Hinke ku tabuk ke naima sing nai tong manjaglia hinke sita dikatam tike. Hinke o paper ne pulice rung drobo sikya police tabuk nijini responsibility yakare. Blocks lam tani wo busy hinai. Duty ni mungi blocks lamoi police rok bo tabuk rang ajna lama wa ongkhor ka hinai. Ganja ni rang bai ok pungle ne bagai tabuk teleyamro ni SDPO blocks lamoi YouTube dawai. Gebang like comment manei hazar rang ajui tongo hinai. Tetamsa 2-3 mas ni bisingono bini o sasta newspaper phalei 1 bosor ni income man masek SDPO sarno YouTube ni rang aji urokini wansuknota. Iko ama isana bagai chance nai tongma jorawo sar ni kebangma video no viral lengjang nukhabla. Inke bai ko phunu katapini asal rong. Tei without proof bono sawi tongkha. Ganja ni rang bai ok punglia ni bagai blocks lamai rang aji wo hinai. Bin thani asal no proof tongkhe bo ganja ni rang aji marong no boto phunu kamu. Boto pure hater boto phunu yawi tongya. Fiaba main ko kingto amono je bin thani mungsa proof grei. Ang je bujimani bo ni jise ganja ni nesawo amo haike newspaper rock sirikina. Aboni bagani bini kogo kuno bahan krei bekreng krei only फालतू ग्रीसमिची कुपलों नु गेदेबा शर्म करो भगवान से डरो भोसड़ी वालों भगवान से डरो छपरी पत्रकार हिनोमती रखनो टांगिन के छपरी रक जेफ्री पना उल्टा पल्टा कक साउने एदिबा आबनो कारिबो साउ फ्रक्सा पुलिस थिते ऑन ड्यूटी वा आमा हाके कुनो ब्लॉक रक्स लामान याहिनै जेले सिबरक मुनु सिरकनो टाम सारेमे एतंग हा एदिबा ना रिसर्च सरावइनो जेकुनो ककनो सारिमानो प्रूफ सरावइनो फेक एलिगेशन दैमानो इमेज हामिया खाइना बागै बिनि सागो जेले सिमां कुपलंनि बागै दुनियाओ टाम चलितंग बो आबरनो कुनो खेल खालिया Aboni bagino bosar Prasun Kanti no simise police officer tite blog videos lamar nugo puila fiaba o sar ni slai sikano te koboni state ni officer rok blogs lamasing islamai famous ngi tomor no bon nuglia IPS officer Abhishek Pallab IAS officer Deepak Rawat abor no kari bote botong ama hai officer rok borok bosar Prasun Kanti hekena on duty o videos lamu hanke amor ngunugei ke pon se problem zagya fiaba o munu shuke broni fai as gyan kritite newspaper te bunu jabardast gyan bagai tong phaifa obviously sar ni unique content ni bagai binaro like subscribe comment brung phayo te ya brung views like subscribe ni kok simi yable
je SDPO sarno lak lak borok nai tongnai rok bo bini video ni bisingtei kwbangma srengmung mago phiaba o newspaper malikni problem hingke tamo norok bo kaham keno saimano arre bo bin duty no yakari haino ayang uyang gari kawi berayei blocks lamai tongmanu khosem nang obahai kok sana bele bin duty babo tikini khlai tongo Tambezal bojagao hudda hingke bin newspaper ni mungke protibadi kolom tefo phiaba Tripurao kwbangma protibad khaijaknai kotor topic tongo amorno kebo ignore khayo protibad khaiya phiaba o SDPO sar block khaimano kebo protibad khaijak binamo protibadi kolom nglia binamo fraudibadi kolom singsio fraud dibadi kolom hingke te kaisa main kok o fraud dibadi kolom newspaper o sikya toposili upojati rok Tripurao jese kwbang rang ajiwi tongphano sarkarno kuno tax pay khaina nangya aboni chance mane nyote bo rang ajina bagei police titui blocks lamo hinei bini okokni bisingting nugo bo Tripura rokno onek nasle jago haise omo hai kokrok no agio bo sama khanaka Chandon Chatterjee tei Seiko taklani khugo arre Scheduled Tribe Section 1026 of Income Tax Act ni under jeng officially ama hai facility manmano bo problem jago hinke nukbai khana bele GLS level bisek